undo umtshali kodwa nginewari A1 la kulento yakhe yokuthi uyisigebengu uyiskema engiyibona itrend nje labantu abagebengile angikakababoni mina ngisabona nje amahemhemu abantu abayithandela ukukhuluma nje labe kuyibona engaze kuthiwe kuyisigebengu ngoba wagebenga abona asibaboni eyabani iPhone eyabaleka noSiyamyeza eyabani imali eyabaleka noSiyamyeza yini indaba umuntu kuthiwe uyisigebengu kodwa isulu ezigetshengwe nguye zingavela kukho la zivela khona ugebengebani Ngizovela kanjani igqina ngoba njengamanje naso yabona isona ke esikhona ke kufanele ngabe siyabona ukuthi kahle kahle usiya umuntu unhlobeni kodwa nina wena uwazi kahle iqiniso ukuthi kahle kahle usiya ugangile kodwa ufuna ukukuveza lokho uzwane so uzolungiswa kanjani usiya yena engavumi khona abantu abafana noMax abagqibayo uBrong buka Max ngoba obukwasiya ngoba sisho thina ukuthi usiya uyalahla uyashaya nje ngabo bonke abantu kodwa phela fanele kuvele ukuthi hayi cha Max wena siya ube wrong la uyabona ukuba wrong kwakhe kufanele ukuthi eshawe kodwa letho izodlula vele naye iqhubeke ebe umuntu ngiyabonga mina ngeke ngikuvumele lapho angeke nje mfowethu ngikuvumele mina ukuthi ube personally ngosiyamyeza into oqala makukhulunywa ngendaba kaTamara akakaveli ukuthi manithi usiya uwrong ingane usiya indaba ka2000 wayideclare yabonwa yiwo wonke umuntu and uTamara akashonga ukuthi ngalo 2000 usiya wayemgebenga uyabona ukuphela into evezo uTamara ukuthi ekuxoxisaneni kwaba nokungezwani kahle lokhu uTamara abesefuna ukuthi azokubuza kimi uyabona so awukwazi mfowethu ukuzojaja umuntu kodwa iqala libe lingabonakali u2000 wenza ulive umyeza wawudeclare ukuthi uthathe u2000 kuleya mali leyana uma ngabe wayemgebenga wayideclarelani pho leya mali leyana mina ngithi wake wagebenga bani uSiyamyeza manje bafowethu anilindi noma ngithi mina ngisacela ukubuza if uSiyamyeza kuthiwa akasona isigebengu uhlalezwa kuthiwa ubizwa ngomtshali akasiphenduleni ngani yena ukuthi hayibo mina ngiyena usifunda umtshali ngusiyamyeza ngempela uthuleleni ngalezo nsolo azizwayo yena makuthi ukhuluma iqiniso asayibize ngesibongo sakamyeza owakamtshali uthuleleni yena kumyeza ayiphendulele nangu ucijimpi akwesiphi inyanga yeshumi indlebe kwesikhithi nansi inyanga yeshumi inyanga yeshumi ayiyona inyanga yeshumi igama layo akuyona inyanga yeshumi isibongo sayo kodwa simbiza ngonyanga yeshumi kwi-social media ukwazi kwakho ukuthi waye ezibiza ngenyanga yeshumi ingathi into yenziwa eSouth Africa yonke ebese kuzophunywa neqhulu ngosiyamyeza nabo ocijimpi akuwona amagama abo lawo ukuthi ocijimpi kodwa babizwa ngocijimpi hayi mana yekani ukusigabela bakwethu elami lemnaleni ngelethiwe ekhaya ake ngikhulume bafowethu manini bafowethu asiphethe inyanga yeshumi ikhulume bese siyaqhubeka nathi ake ngibingelele nje kuwo bonke abafowethu ngibingelela bonke bese ngibingelela uMax odumo ngosiyami kakhulu eSouth Africa ngifuna ukuthi ngibuye la ngifuna ukukhuluma ngendaba yokuskema ukuskema amagama okuskema maningi abantu beyakhuluma kwamina ngisikema ngihamba naye uMax wakwangibiza ngescam makhaya kwathi kusenjalo angikhohlwa mina umenzi uyakhohlwa kodwa umenziwa akakhohlwa ngiphinde leli gama umenzi uyakhohlwa ifaka kanjani ividiyo la nami ngifuna ukuvela phela ufuna ukuvalela ikhala lakho ya ngifuna ukuchama wena Sithandwa ya awuzama ukuyivula ke Max wema kwividiyo la
sikubona ukho embhedeni Very Max. Where Max? Ngisembhedeni. Where Max? ngibonile Angiphezulu. Max. Cha, bafowethu. Unyanga eshumi usakhuluma. Bafowethu bengisengiyahamba mina bafowethu. Hayi ka ngisawusebenza. Ngicela ukushiya nje ambalwa. Bafowethu mina kikho kukonke lento mangabe ngiyiphetha ngokwami. Bafowethu asilikhulumeni iqiniso. Silihlalise obalo. Uyabona laba abantu abathi usiya umfoka miyeza iscam. Mina nje ngahambi ngoba ngisumoya ngiphephuke. Ngiyakuphika lokho. Ngoba akekho umuntu okwavela wathi scam omiyeza futhi akekho okwabona mhlawumbe ibackground kamiyeza ukuthi ihamba kanjani. Ngiyakuphika lokho. Just usiyamiyeza yena ngokwami ukubona benomax. Imali sihlanganisile singabantu mhlawumbe yagcina sithi le mali efike kuyona basebenzi nabo hayi kodwa phela singawuthola ukho drinking akekho umuntu obe-expect something futhi le nto bingaphelanga ngoba abantu banendlela yabo emhlabeni yokuthi bekwazi ukuthi beshintshe umuntu noma beshintshe inkulumo ime ngalendlela abayiyona. Yabona ukuthi ibhakede likamiyeza lento eyayiplaniwe bafowethu amanga zonke nawo siyakhohlisana ngoba sifuna ukwethi isithunzi sikabani ngoba esetholakale ekuleli iphutha kanti vele besivele simzingela ukuthi sizomthola kanjani unyanga yeshumi ukuze sigcine simehlisa isithunzi simshintshe kubantu lento abayitshela ukuthi uyiyona angabi yiyona. Sizomthola kanjani uMax? So ngicabanga ukuthi mina vele i-weakness yabantu bayithole bayisebenzisa futhi angikholwa ukuthi umyeza kufanele iphawule lento. Uyabona nje ngibona ukuthi ubuhlakani bakhe abusebenzise futhi nami bengenza bona akayihlubi nje social media ayihlalele njani nibuke nikhulume niqede angayichazi lutho ngoba manje uMax sekuthiwa hayi uMax unje unyanga yeshumi unje ucije impu nje bafowethu asikhulumeni iqiniso usiyameza akekho kuye ne-information ephelele kwathi uThamara ngithi uphila kanje abuya amavidiyo sawabona akubuyi information ephelele before nizojudge umyeza yekani bafowethu ukusebenzisa weakness yomuntu ukuthi uweak la bese niyamthola nifuka umngeni ngaphansi ngoba mhlambe ngeke ezekwe phansi. Hayi Siyabuza sakulalela mfowethu. Unyanga yoshumbe sabeka umkhulu lapho. Okay. Umqondo wami mnene bafethu umuntu uhleze busy. Ebe ngikubuza ukuthi uMax nanokuthi ngifuna ukwazi kabanzi. Max wena ekusebenzeni kwakho kwi-social media uyayubheka ukukhokheleka noma mhlawumbe ukubona usuke nje uphusha i-content yakho. Uma ngiyazwakala yini? Uyezwakala mkhulu uMax angazi noma ukuzwile yini. Uthini uMax? Ngithi mina uMax engikubuza ukuthi mhlawumbe kwi-content yakhe uyayibheka ukuthi nangabe mhlawumbe umuntu emlekelela noma umsiza uyayibheka ama-senti noma usuke eyiphusha i-content yakhe. Yavala yini lento? Uthi umbuzo wakho ngiyakhokhelwa yini noma ngikhokhelwa? Kwi-content yakho mhlawumbe nosebenza mhlawumbe khona okusuka ukubhekile kuyinzuzo noma mhlawumbe usuke uziphusha i-content. Kukabili wemfethu sometimes zikhona izinto ekumele zingikhokhele zikhona izinto ezami ke ngafika nazo la ku TikTok vele mina vele icontent yami selo ngafika nje ngisho ungacheck ama-account amadala ayivalelwa yona imtalapho nezinhlamba mina ngathi kuNkulunkulu uJehova ngambiza ngomsuni kanina uyabona so ngangikhokhela obani mangithuka uJehova uyabona so mina ngeke ungitshela ukuthi ngoba naku khona umuntu engimthukile namhlanje sekuyibig deal ukuthi ngithuke lo muntu unamba bani yena uyabona mina mfowethu ngiziphushela icontent yami yokuthuka wonke nje umuntu ngoba angisabi umuntu uyabona bese kuba ukuthi zikhona izikhathi la kumele khona ngidle imali ezinja ngoba angeke mina ngifike ngikudumise mahala ungangikhokheli ngalutho ngoba ngisebenzise esakamakhanyi isibindi ngasebenzisa eyakamakhanyi energy eyakamakhanyi content kanye nesikhathi sakamakhanya ukuthi ngidumise wena abanye ke baye bathi angibathuke mabefuna ukuthi ngibadumise abanye ke baye balethe umsebenzi wabo
njengabaculi bathi angibadumise ngokuthi ngugxeke lo msebenzi kodwa nje mina lento yokuthukana mfowethu i-content kimi ayiyona i-income